Tere ane muat susu kemasan ngeluluk di jalan bypass Ide Bagus Mantre, wilayah Banjarpabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati Gianyar, tugas Jumat 24 September, sawetare jam 5:30 semengan. Awalne, tereke ane supirine teken Imade Ardane uli Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Karangasem Entu, mejalan uli kauh lakar nganginang. Disubane neka di lokasi, perjani sing hidang ngendali yang tereke. Nganti banting setir ke kiri, otomatis tere ane muat susu entu ngeluluk di rurungi. Posisine ngandang di tengah rurungi. Atenge muatane mau berarakan di tengah rurungi. Aget supire selamat. Iye cuma metatu abedik di limane ulian kena belahan kace. Kasat Lantas Polres Gianyar AKP Niputu Wila Indrayani nyelasang sing ada korban jiwa ulian kecelakaan entu. Pengemudi tereke selamat. Kejadian ini ngerana ngerugi 10 juta rupiah. Tusing ada korban jiwa uli kejadian entu. Polisi jani sedang nyelidikin di TKP. Saksi-saksi masih sube idine keterangan. Cuma konden tawange apa penyebab tereke entu ngeluluk dijalani. Tim Bali Express ngelaporang.